Ang Birhen sa Rigla, ang in English, Our Lady of Rules. Of the Rule, Our Lady of the Rule. Ang Birhen sa, unsam nang rule? Rule ba? R-U-L-E. Ruler? Kanagong ruler? Giya or reglamento kanang basic nga balaod. Nya unsa may basic nga balaod alang natong mga Kristiyano nga maoy gi magnify sa mahal nga Birhen Maria. Una, ang Ginoo ra gyud magbuot sa tanan. Way arang niya. Nya hasta tong suod sa Ginoo makabuhat bisan unsa. Muna gihisgutan sa atong first reading na ako noy duha ka saksi nga pwede nila pahunongon nga di muuwan, pwede nila patyon ang tanan nga ilang kaaway, mahimo nila bisan unsa. Amo na first rule. Nya kita na gani maoy mugubaan ng maong rule nga bisag unsa mabuhat sa Ginoo. Nya kitang tanan mga tao wa gid tay mahimo kun way Ginoo. Ato gani nang i-violate, kita maoy magguba. Muna ang mahal nga Birhen Maria, iya ginang gipakita nga iya ra gyung dawaton ang kabubuton sa Ginoo. Ingon ra gyud siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ya wa gyoy problema para niya. Kamo, kumusta man? Nisubay ba mo aning maong lagda, kaning maong role nga ang Ginoo gyud mo'y makabuhat sa tanan, nya siya ra say magbuot sa tanan? Nisubay mo? Kasi nagbuot sa arrangement karon sa inyong balay, kana bang asa ibutang ang kusina, ang mga kanang mga unsaon pagpilo, unsaon pag kinsaning kwarto, kasi gabuot ang Ginoo o kamo? Kami. Kanus amo mata, unsay buhaton, kasi nagbuot ang Ginoo o kamo? Kami. Mauna mga yawanon mo. Nya kung kamo na gani mo'y magbuot, ang pari na gani mo'y magbuot din sa simbahan, mosugo dayon og yaw-yaw ang nagbuot. Di ba? Mo yaw-yaw man. Giingnan ta mo. Di ba? Mao ni akong role. Mao ni akong role. Ngano man ninyo tumana? Mo nay kasagarang isulti aning nagwali. Kay yawan-on man sa ding nagwali. Kamo mga yawan-on kay tanan. Magsigig buot-buot. Og mauna dinhi si Kristo sa atong ebanghelyo, gi-question siya sa mga magbubuot atong panahona, ang mga Sadusiyo, nga di mo tuo nga mabanhaw ang tao. Sa gutay banhaw? Banhaw gutaw kadakong problema uroy og mabanhaw. Sino kag mabanhaw? Pananglitan ron. Ingon ani nga usa ka babay, 7 ka buok nakapangasawa. Ini kabanhaw magkita silang 8. Kadakong problema. Kisa may mudog. Ang angong sa ang maguwang, nga moingon mo sa itong kabanghuran, ako ba yung katapusan? Nya ron, ang katong mga ex, katong dunay mga uyab, nya dunay mga kagahapon, nya magkita dito, sus, kadakong problema. Moingon dayon, sa itong sanang kantaha sa April Boy, pwede bang ibalik? Sa tanong ko, ana? Ibalik ang kahapon. Ang sa tangan ibalik. Ang sa tangan ba? Pwede bang ibalik ang kahapon? Niya ako kay naam sa ko'y ex. Magbugno ang madre o ang akong ex. Joke lang. Mauna nga giklaro ni Kristo ang pagbuot sa Ginoo dinhi sa kalibutan para sa lalaki o babae lahi kaysa iyang pagbuot dito sa langit. Ang kadtong malangit matud pa ni Kristo di na magminyoay ngano man pulos na sila murag mga anghel. Anghel di na magminyoay, di na sila mga matay. Ana. Sumawa na. So kung kita di ay dinis kalibutan, kung gusto tang malangit, unsa may buhaton? Pag-practice na og pag-igsuunay, mo na second role.
Aron ka mabanhaw, ayaw na pagsigig pangigi, ayaw pagsigig pangangkon nga imo na. So kanang imong bana, ayaw na nag-angkona nga imo, ingna lang na siya nga gasa nas Ginoo nimo. Nya sa madugay sa madali, mamatay ra gid na. Ora gid na ibutang sunahona. Atutuki na inyong bana inig uli kamo mga asawa. Nya kamo sa mga bana tutuki sa inyong asawa, ingna kani mamatay ra man gini siya. Adi din na balaod ay nga mamatay kita. Karon nagatan-aw sa ko ninyo, mingon man jud ko kani sa madugay sa madali, do na man jud ko misahan ani dinhi nga ibutang lungon. Do na man gyud dinhi manabtan unya nga tagsiyam ka ga adlaw, sige ko ani gikapoy na gong mananabtan, gatuo sa siya di siya mamatay. Sus. Inako, sige lang diha, panabtan lang diha kaysa madugay sa madali, ikanasan mo ipangadsiyan. Ay roll ka na mga matay ra gid ta. Unya inig kamatay na to, gisulti naman ni Kristo nga wa naman di minyo ay didto. Nganong mangigi pa man kas imong asawa dinhi og sa imong bana nga sa madugay sa madali dili naman na nimo bana, dili na sana nimo asawa. Ang importante di ay nga inig kamatay anang imong asawa or bana, malangit unta na. Haron magkita mo didto nga mura na mong mga anghel, mga anak sa Ginoo, puno sa kalipay. Nya kana sang imong silingan karon nga nahimong kabit sa imong bana, mamatay sad na. So unsa may imong gusto, maimpierno na siya o malangit? Malangit. Ikaw ba asawa ka, nya kabit sa imong bana, unsa may imong pangandoy sa iyang kabit, maimpierno o malangit? Mangandoy gani ka nga maimpierno siya, ika maoy unang musod sa impierno. Kaya nga naman, ang atong isangyaw, ang atong misyon, mao na ni ang third rule na atay misyon. Unsa man, ang pagsangyaw. Matud pa diri sa atong unang pagbasa, kadtong duha ka witness, nga finally, murag gi-analyze nis mga scholars, nga mao ni si Saint Peter and Paul. Kay didto man sila gipatay sa Jerusalem, sa Roma. Nya kanang Roma mao nay giila nga murag terror Nero nga mipatay sa tanang mga Kristiyanos. Nang nangamatay sila, bisag gamhanan nangamatay gyud. Pero pag human kunos tulo ka adlaw ni bangon misakas langit. Unya unsa may ilang gisangyaw nga mabanhaw rata og magtinabangay ta nga malangit inig kabanhaw. So ikaw nga asawa, tabangi ang kabit sa imong bana nga malangit. Tabangi ba? Nya unsa may imong itabang niya? Kanang imong siging pangaway, kanang imong tawagan, nya imong sigihag away. Dili oy, di na makapalangit, makapaimpierno na niya, makapaimpierno pud na nimo. Unsaon man aron malangit? Fourth rule, higugmaa ang imong kaaway. Muna ang mahal nga birhen, naningkamot siya nga ang nagpatay sa iyang anak, ang nagbudhi sa iyang anak, og ang mibiya sa iyang anak, sa dihang gikulata nagmayo ang iyang anak, naningkamot siya nga malangit. Katong tanang mga apostoles, practically, namiya man gito sila, nanagan man to. Pero unsa may gibuhat sa mahal nga birhen, iyang gikuyugan ang mga apostoles hangtod gyud nga niabot ang Pentecostes. Kuyog siya. Kaya nga naman, naningkamot siya na ang iyang mga kaaway o ang kaaway sa iyang anak, malangit. Kamo, naningkamot mo ang inyong kaaway, malangit. Sige, tubag. Oh, di na gani ka maningkamot nga ang imong kaaway malangit, maimpierno gyud ka. Impierno gyud ka. Mukuyog ka sa imong kaaway, pero ang imong paningkamutan, ditso gyud ka sa langit. Nakaron, balik tas example, kung ang asawa nakailas kabit siyang bana, sa mayang buhaton, iya gid nang amigahon. Unya kun unsay gikinahanglan sa kabit sa iyang bana, iya gidang ihatag. Siya mutabang siya gahatag ba? Ana. Aron makaamgo ang kaning kabit
nga ikaw di ay asawa naningkamot jud ka nga mahigugma sa tinud-anay. Oh, testing di ba mudaghan ang kabit sa imong bana? Pero way problema kay suod man mo. Suod man. Kinsa naman lay maimpirno karon? Ang imong bana og katong mga kabit. Sila mo'y maimpirno. Pero sa madugay sa madali, kakita na sila sa imong kaayo o sa imong gugma, labi na gyud musulti kanila kay suod naman mo, mangaon mo, ayun ka, kani ba yang pagpangabit day no, makapaimpirno ba yan? Sa mao ba ma'am, mao ba day? Sa isa, nya ikaw nangabit ka sa awa gyud ko mangabit kay kanang kuan man maimpirno man ta ana. Iniglakaw ato bigon, hala no, ang asawa bas akong kabit paduong nagislangit. Nya kami og ang akong kabit paduong na mis impierno. Inigadtos imong bana niya, moingon na to ay nagsaka direk. Di ko gustong maimpirno, kuyog nimo. Mas maay pag malangit ko, kuyog sa imong asawa. Di ba? Kanindot, anak. Ganahan mo, anak. Mga yawan on kayo mo. Sige, manindog na ta mga buutan.